Assalamu alaikum урматтуу элдик каналынын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр билгендей биз Андижан шаарына келдик деп буга чейин бир видеону чыгардык элек. Бул видеодо дагы бир өзгөчө жерди таап алдым. Бычак, казандарды өздөрү жасап чыгарып ушул жерде саткан усталардын көчөсү бар экен. Ошол жерден сиздерге бир сонун кызыктуу видео кылып тартып чыгарайлы деп чечтик. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар, биздин каналыбызга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Кеттик анда, мен сиздерге ушундай бир сонун жакшы нерселерди көргөзүп бергенге аракет кылайын. Киргенде эле бычактар го. Неге сразу бычактар, Бычактар көп неме кылынат окшойт да. Мындай жерлер экен. Биякта усталар отурат окшойт, моор экен. Мына балталар. Менимче усталар отурат окшойт, бу жерде. Бычак жасашат экен да көбүнчө бу жерде. Дагы нелери бар экен, Мындай нерселер жасалат экен. Бияктарда дагы сухбатлашып неме берadi. Бу жердеби? Болду. Бул жыгач устасы окшойт, ушундай. Жакшы. Assalamu alaikum. İşilgeri bolsun. Sizler ne bıçak жасайсыздар aka? Bıçak mı? Yok. İki ağız bir suhbat veriyorlarını jarayonda intervyu jonli efir ketyapti. O kazanlar kimdiki? Kazanlar. Ha? Qo'shnaniki mi? Bo'ldi aka, işilgeri bolsun. Assalamu alaikum. Pulu qancha aka bularning? Litri menен aytib qo'ya olasizmi? Qirg'izistonlik ko'ruvchilarga. 120 ming so'm ekan, 10 litrlik. 16 litrlilari 900 ming. Bular qayoqda jasaladi? O'zimizda yasaladi. Toshkentdami? Toshkent, o'zimizda Namanganda. Andijonda neler jasaladi? Neler öndürüladi? O'choq. O'choqlar ekan-da, ha? O'chog'i qancha? 100 ming so'm ekan. Al, rahmat. Өзбек туғандар бирок чындыгында өндүрүш жактан аябай астына кетти. Көп нерсе өндүрүлүп атат булардачы. Мыналарды көрөлүчү. Мына печкаларды ham тартып коелу азыр, Булар самовар экен, Башкача самовар экен, Жакшы. Qancha aka bu? Pulu qancha? Assalomu alaykum. Nechi pul aka bular? 1 milyon 900 ming so'm ekan, hurmatli ko'ruvchilar. O'shonda 100 dollarga kichine jetpay qoladi, 200 dollarga bicha. 1 milyon 900 ming, 200 dollarga jetpay qoladi ekan. Bulardan 1 milyon 126 ming so'mi 100 dollar bo'ladi ekan. Жакшы самовар экен, Каяктан чыгат булар? Нержавейка, Qancha litr suv atadi? 70 litr. 20 litrden 100 litrga oladi. Manası 70 окшойт, Бул 80 litr ekan. Qayoqqa boya to'y-poylarga, To'ylarga, kafelerga, choyxona, oshxonalarga bo'ladi. Жакшы, содаңыздар болсун. Rahmat. O, pechkalarda sizdiki? Bizniki. Bular qayoqda chiqariladi? Andijon ishlab chiqariladi. Andijanda, o'zingizlar. O'zimizda. Siz ustalar barmi, je qanday? Baş pechkalar 200 ming so'mdan 400 mingga da bor. Qalini bor, yupasi bor, katta kishilari bor. Ushul qancha?
Aşiresi 300 ming. 300 ming so'm ekan. 300 ming so'm. Ha, yaxshi. Olaylik Ha? bittasidan so'ylaversa. Ya shunchib suylab ketaversak bo'ladi. Dag'in nelar bor ekan? Nima qilsa so'ylaveradi intervyu gapirir. Manaqa holat deb. Mana olayotgan kiraylik. Bo'ldi, bo'laveradi. Так, если что, урматтуу көрүүчүлөр айтып коеюн. Shashlik ko'ra. Мындай ошибкаларга, анча-мынча мен орусча сүйлөгөн сөздөрүмө жиниңиз келтирбей, ачууңузду келтирбейсиздер. Экспериментальный видеолору булар. Анан мен журналист эмесмин. Жөн гана любительский өзүм ушул сиздерге окшоп кыдырып жүргөн жерлеримди көргөзөмүн. Тартсам болор, салам алейкум. Ha? Duxovkalardabı? Qayoqdiki bu? Andijonda öndürülgön bu. Pulu qancha? Bo'ldi. Nomeringizni, qana vizitkаңыз barmi bunday ko'rgazib? Qirg'iziston ko'radi bu videoni-chi. Sizlar optim o'zingizlar öndürasizlar-ku. Qarasuda klientlaringizlar bormi? Ha. Men Qarasu bozorini rosa tartamda. Qarasudan savdo qilganlar ko'p ko'radi. Egerda optim arzon chiqarib bera olaman desangiz, polniy baolarini aytamiz. Ha? Chegaraga olib borib beramiz. Olib borib beresa? Yaxshi, arzon bo'ladi. Suhbat bersa, jonli efir. Keng anda baolarini, mana ne safe ekan, ha, bular. Ya men o'zim olmayman. Efirga ketyapsiz. Jonli efirdamiz. Ya anda keng neme qilaylik? Qozondan boshlaylik. Bunda aytib beringchi, litrlar. Bola 150 litr deyaki. Bola 100 litr deb hozirda Namanganniki. Hali yaxshi. Salovga savollarga ishlarga boradi. Va maqsadlar bor aka. Tak, to'xtang. Bu Namanganning qozoni ekan, 150 litrlik. Sumda qancha? Summa 500 ming so'm bu. 500 ming so'm. O'shanda qancha bo'lib qoladi? 4000 so'm bo'lib qoladi o'xshaydi. 3800 so'm bo'ladi ekan. Buldagi 150 litrga. Bu 100 litrligi qancha? 300 ming so'm. 300 ming so'm ekan. Egarda optim olam degan bo'lsa-chi? Olishiga qarab, ustiga qarab tush bera olamiz. Bularda o'zi negizi ko'p narsa bor ekan. Mana. Qayoqdan olasizlar sizlar? Ular Toshkentniki bu. Mayda qozonlar Toshkentdan chiqadi bular. Значит, sizlerge satuvchilar, al jaqda o'zingizdagi satqanlar sizlarga chalib telefon nomerini olib ber, alam degan bo'lsa, sizlar o'zi negizi bu narsalarni-chi O'zbekistondan olib chiqib Qarasuda satqandardagi bor-da. Eğer de o'sha Qarasuda satqanlardan arzon siz sunuştasanız sizden alamiz deydi-da. Nomerini ayting anda, nomerinizda. To'xtang. Tak, hurmatli ko'ruvchilar, bular O'zbekistonda kodini aytaylik. Birinchi +998 90lik. 90 211 211 09 09 94. 94 deb turib Telegram bor, bularda ko'pincha. WhatsAppcha. WhatsApp bor ekan. Chalib suylashsangizlar bo'ladi. Mana, mestasini yaxshilab ko'rgazib qo'ying. Mangaldar bor ekan. Bu ko'cha o'zi bozor ekan-da, shunday. Mana bu jag'idan oxirina chayin, bu jag'i bu yoqqa chayin ketadi ekan, ha. Только shunday narsalar, до конца. Uzun ko'cha va Andijonda shunday narsalar satgan dag'i boshqa ko'cha bormi? Bor. Arzoni qaysi jag'ында? Nasherlar. Ush yer arzon, ha? Bu yer eski shahar deb qo'yatgan. Eski shahar. Ha, eski shaharda temir tezak shunday narsalar satgan ko'cha ekan. Ya bozori jaqdim maga. Tap-toza qarasam. Balchildab iloyi yo'q. Na.
Hem bul mebilder biz özübüzde эле жыкта. Bu ya o'zimiz ishlab chiqaradi, yoqqan paxtalar. Буларды эми бул жактан алган невыгодно болуп калса керек. Мына печканын түрү бар экен бул жакта. Бизде эмне деп коет эле буларды? Ош печка деп коёбу эле, адашпасам. Мына мындайды бизде үйдө илгери турчу эле да, ош печка деп. Ой, булар катта усталар окшойт, а? Assalomu alaykum. Buyaq kimga qarashdi? Buyaqqa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirda edik. Shunga bir nima tafsilot bo'ladi ekandan. Ma'lumot bersiz bo'laveradimi? Jonli efirda. Kamera ko'rsangiz salomat bo'lasiz aka. Shahid kelib bozor qildi. Bul jer aka өзүңүздөр жасайсыздарбы ичинде? Yo'q, bu yer faqat sotiladi xolos. Ha, satıla turgan yer ha. Temirçiler barбы? Rahmat. Мына ушундай экен. Sizin убактыңызды алып койбодумбу? Бош эле жүрөсүз, а, негизи, а? Бир жакшы өзбек тууганды таап алдым эле. Базарды көргөзүп, айтып берип жүрөт. Бизге гид болуп. Ушундай. Дамаздар ана. Биякта өзү негизи каттаган көбүнчө дамаз экен да. Бизде маршруткалар болсо, буларда дамаз экен. Анан жол кирелери арзан. Мына чекиштин түрлөрү бар экен, карагылай. Жык го. Эми мисалы ушул нерселерди саткан сатуучулар ушулар менен байланышып, через ушулар аркылуу производительдерди тапса болот болуш керек дегеним да. Анан ортомчусуз өндүрүүчүдөн алган арзан болот да. Бирок өндүрүүчү дагы эле неме кылса керек? Объем сураса керек. Чоңураак объемдо, мисалы өзүңүз үчүн кичине эле алам десеңиз, анда не стоит болуш керек. Анан көп количествода алам дей турган болсоңуз, может ошол эмелерге чыгып, өндүрүүчүлөргө чыгып байланышып көрсө болот болуш керек. Мына ушундай. Узун экен бул көчө. Мен акырына чейин чыгып көргөзбөй эле коеюн. Кызыктуу болгон болсо, Андижанга келип калсаңыздар, өзүңүздөр кирип көрөсүздөр. Мына. Ошол убакыттагы жетип калыптыр. 13 мүнөттөн ашып кетиптир. Сиздерди зериктирбестен ушун менен жыйынтыктайын. Анан биз Андижанга келгенибиздин бир себеби боюнча дагы өзүнчө жакшы кылып видео жасап чыгарамын буйруса. Эмне үчүн келдик, кандай иштер болду деп. Эмне ал жакта да кызыктуу нерселер барбы? Нелер бар? Жигули. Биринчи жолу көрдүм, Өзбекстанга келгенден бери бүт эле Лада, Спар, неме, КамАЗ, Спарктар жүрдү эле. Ушундай экен. Нелер бар дагы нар жагында? Көп нерсе бар дейт. Көп нерсе бар дейт. Сиз канча жаштасыз? Канча жаштамын дедиңиз эле? 25 жаштагы бир өзбек тууганыбыз экен. Досум. Дос болуп калдык эми. Андижанга келген сайын көп көрүшүп турат экенбиз. Мына бул жерде моорлорду жасайт экен. Жасабайт эмес, чыгарат экен. Каягыда? Мындай экен. Мына нерсени көргөзүп коелу. Биздегилер дагы эле ушул Өзбекстандан чыкса керек деп ойлойм да, негизи. Пластмасса экен, а?
kuzatilyapti va Assalomu alaykum. YouTube Soda yaxshimi? Mayli. Magazinchimiz. intervyu bersanglar. Bo'ldi, sodangizlar bo'lsin. O'zi negizi o'zibizda dag'i эле kameraga сүйлөгөндөн коркот, качат бардык элечи. Мына ушинтип көчөнүн акырына чыгып калыптырбыз. Болуп турганда, урматтуу көрүүчүлөр, тынч болуңуздар, ден соолукту караңыздар, кышында үшүбөй, жакшы аман эсен чыгып алайлы кыштан. Эч ким оорубасын, эч ким кыйналбасын, баардыгыбыз ушул бактылуу күндөрдү сүрүп жүрө берели. Көрүшкөнчө.